Duke-duke jak beli sampun tahun-tahunan jalane astungkara kejani ira genu sehati sing pocol tiang ngalahin umah sing pocol tiang ngalahin rerama ngatohin tresnan tiang ngajak beli itu niki jagi iring tiang sering disadap tiang sering benyar negari dadahnya secara resmi niki Pinanggal 26 September 2021 niki diputu jadi keiring tiang ring benyar jari dalam perkembangan tiang kerja jiwani pun ring itu register secara keiring tiang nyarang napi sana kopi dadap ring desa Petrama tiang manganem bersido memargi antar ngayahin beli bener tiang ngayahin rerama ane mekadep tiang ada ketut pengorbanan tiang ulian sangat tresnan tiang kapening beli oh beli sayang sayangin tiang sekayang-kayang ganti umurnya tiang. Sing pocol tiang ngalahin umah sing pocol tiang ngalahin rerama ngatohin tresnan tiang ngajak beli yen tiang beubanan anu ke beli damai yen kulit tiang keriput anu ke beli daman ngusuk yang sing muen jageng cara ipedaan nu ke beli sayang yang tiang beubanan anu ke beli daman yang kulit tiang keriput anu ke beli dengan ngusuk yang sing buen jageng cara ipedaan nu ke beli sayang yang aja takamai ngoyong dini ngayahin beli bener tiang ngayahin rerama ande mekadep tiang ada ketut pengorbanan tiang ulian sangat tresnan tiang kapening beli oh beli sayang sayangin tiang sekayang-kayang ganti umur ngantiang.